Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nabiyya wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarim kibar wa wasiyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladziina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadithun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Dengan cara demikian, insya Allah kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang berbahagia, hiruk pikuk kehidupan masyarakat digital memang menyimpan janji manis sekaligus ancaman yang bisa berujung tragis. Kemudahan dan kecepatan yang dijanjikan oleh perkembangan teknologi ternyata tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Dari hidup serba instan, budaya instan dalam meminjam uang yang dimungkinkan oleh perkembangan teknologi ini membuat orang-orang juga berpikir instan dan sesaat. Yang penting saya dapat uang secepatnya untuk memenuhi kebutuhan saya dan memenuhi keinginan saya. Soal bunga, soal cicilan, ancaman penagihan itu urusan belakangan. Hal ini bisa kita temukan dalam fenomena pinjol, pinjaman online. Kaum muslimin yang berbahagia, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di dalam acara Istimewa Ulama pada tanggal 11 November tahun 2021 mengharamkan pinjaman online karena merupakan muamalah ribawi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Saat haji wada, Rasulullah SAW pun telah menjelaskan bahwa semua jenis riba telah dihapuskan
dengan sabda beliau, wa inna kulla riba kana fil jahiliyati mautun. Semua riba pada masa jahiliyah telah dihapuskan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada toleransi soal riba ini. Jangan alasan ada kebutuhan mendesak atau keinginan lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang secara haram. Peringatan ini penting disampaikan. Mengapa? Karena ternyata jutaan rakyat Indonesia terjerat hutang riba dari pinjaman online atau pinjol. Pada bulan April tahun 2023, warga DKI Jakarta terjerat pinjol sebesar 10,35 triliun. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total utang warga lewat pinjaman online se-Indonesia pada Mei 2023 mencapai 51,46 triliun. Sebagian dari pinjaman itu macet hingga mencapai 1,72 triliun pada bulan Mei 2023. Para nasabah yang gagal bayar ini mulai tercekik. Sebagian menutupi utang pinjol itu dengan berutang lagi pada pinjol lain. Ini yang membuat hidup mereka makin susah. Sebagian warga yang putus asa bahkan melakukan bunuh diri. Tercatat sudah ada 12 warga bunuh diri akibat tercekik utang pinjol. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang kedua, orang-orang yang masih mempraktikkan riba berarti menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'janu bi harbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadribuna wa la tudlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak meninggalkan riba, berarti kalian telah memaklumkan perang kepada Allah dan perang kepada Rasulnya. Namun jika kalian bertobat, kalian berhak atas pokok harta kalian. Dengan begitu, kalian tidak berbuat zalim atau merugikan orang lain dan tidak dizalimi atau dirugikan oleh orang lain. Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Kemudian yang ketiga, mereka yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan saja pembelinya, tetapi juga saksi para pencatatnya. Rasulullah bersabda, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
la'ana akilar riba wa mukilan wa syahidaihi au qala wa syahidahu wa kadibahu. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah melaknat pemakan riba, pemberi riba, dan dua orang saksinya, atau dikatakan saksinya dan pencatatnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian yang keempat, pelaku riba akan mendapatkan siksa yang keras di neraka. Rasulullah SAW menuturkan salah satu kejadian yang beliau saksikan di dalam neraka saat perjalanan Mi'raj. Wa ataitu ala qaumin butunuhum kal buyuti fiha hayyati tura min khariji butunihim wa kuntu man haula ya Jibril qala haulai akalatur riba. Aku diperlihatkan suatu kaum yang perutnya besar seperti rumah yang penuh dengan ular, dan ular-ular itu terlihat dari luar. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka Jibril? Ia menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita sekarang ini hidup dalam sistem kapitalis. Artinya yang terikat, yang tak terikat lagi dengan halal dan haram. Semua serba boleh, tidak ada dosa. Semua dinilai sekadar manfaat saja. Ingatlah, utang itu boleh, memberi utang itu pahala, menarik riba haram. Maka jangan mudah berutang. Kalau berutang wajib dikembalikan. Ingatlah pesan Rasulullah SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yudra anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utangnya dilunasi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Karena itu solusi atas muamalah ribawi ini tidak hanya sebatas individu. Karena muamalah ribawi telah menjadi persoalan yang sistemik. Maka caranya adalah yang pertama, menyadarkan umat ini untuk beramaliyah dengan cara Islam yang anti riba, yaitu sistem syariah. Sistem Islam yang menerapkan Islam secara kafah. Yang kedua, negara harus peduli terhadap nasib umat ini dan tidak membiarkan umatnya terjerat riba. Yang ketiga, para peminjam diharapkan supaya tidak tergiur dengan segala yang dijanjikan pihak pinjol ilegal, termasuk pencairan dana cepat dan syarat peminjaman yang mudah. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan pada siang ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal rabbana bi jalalika wa kamalika ala ibadika wa ashraf ibadik sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله
لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بنفسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحذر من خاذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.